Ndagusuhuje ngo haye n'ikaze hano kuri Aizo TV. Tugenda tukugezaho inkuru ziba ziri kugenda zivugwa hirya no hino, tukugezaho uko abantu bazakiriye ndetse n'ibyo ibinyamakuru bigiye bitandukanye bigenda bizivugaho. Brian Kagame cyangwa se umwana muto wa nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku munsi wo kuwa gatanu yarangije amasomo ya gisirikare yo ku rwego rwa Officer Cadet ku ishuri rikuru rya gisirikare rikomeye ryo mu Bwongereza rya Royal Military Academy Sandhurst. Amafoto yatangajwe ku rubuga nkoranyambaga X na ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnson Businge agaragaza mama we Janet Kagame yitabiriye ibyo birori hamwe na bakuru be Ivan Cyomoro Kagame na Ian Kagame n'abandi ba hafi y'umuryango. Brian Kagame arangije muri iryo shuri nyuma y'uko na mukuru we Ian Kagame aharangirije muri kaminuza muri Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ian Kagame ubu ugeze ku ipeti rya majoro mu ngabo z'u Rwanda RDF, ni umwe mu bagize umutwe w'abasirikare b'indobanure barinda papa we ari nawe perezida w'u Rwanda. Amakuru avuga ko na Ivan Cyomoro Kagame umuhungu w'imfura wa perezida Kagame nawe yize ku ishuri rya gisirikare ryo muri Amerika ariko ntiyashobora kurangiza amasomo. Ivan Cyomoro wize ubukungu n'icungamari kuri kaminuza zo muri Amerika, ubu n'umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'u Rwanda cy'iterambere RDB. Naho Ange Kagame umukobwa umwe wa perezida Kagame nawe yize muri Amerika ibijyanye n'ibibazo mpuzamahanga kuri kaminuza ya Columbia, ni umukuru wungirije w'akanama k'ingenamigambi n'ingamba mu biro bya perezida. Ngayo nguko rero umuryango wa perezida Kagame wungutse undi musirikare ukomeye, Brian Kagame cyangwa se bucura bw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, umwana muto wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, aho kuwa gatanu yarangije amasomo ya gisirikare yo ku rwego rwa Officer Cadet ku ishuri rikuru rya gisirikare rikomeye ryo mu Bwongereza rya Royal Military Academy. Tumwifurize kugira ibihe byiza uyu mwana mutoya cyangwa se Brian Kagame, aho twavuga ko twamwifuriza felicitation ku bw'amasomo ye arangije muri iri shuri rikomeye rya Royal Military Academy. Iri shuri ryo mu Bwongereza rya Royal Military Academy rikaba ari ishuri rikomeye kuko cyangwa se ryigwamo n'abake, kuko iri shuri rirakomeye kuko biragoye cyangwa se ni amahirwe abonwa n'abake kuba uwo ari we wese ashobora kuba yagera muri iri shuri.